كريسماس أنا بعليك حسب خلقه مالتي فعلى نسب كبسب I promise you I love you I hope and trust you حجي نشتكي في الدنيا بترجعني أجن كمزي بإنجليش دعاري كل المكان أنا قلت أزارو okay ناب جينيسيس سلسة عسى حمشته مسعف قدس مالي أخو مالتي أنا يا بزيجانك نقولكم أب إيدن خلو بعل آدم هوان ناتنا and I will put enmity between you and the woman and between your offsprings and hers he will crush your head and you will strike his heel بترجعنا على جلسة بعوي رك زاربا زكيل نزدي خير ما يكابو اوكي زفرت 13 حمشته لازلنا امونغو خان امونغو ذا سبيتن امونغو زر خان امونغو زر انكا ترئي تكرالو نسو نرأسخا خجفلو نسخا دما شخون نكسخا بلو امين حجي نايمن يزارب زلو املاخ مالتي حجي مجمع غيزه املاخنا يسوع كريستوس زاربلو شعي مجمرتا إسايا كونن ملكايا كونن داوود كونن بروفيسايز قبلنا يسوع كريستوس مالتي أملاخي شعو مسكيجا مسكبرنا مالتي نحنا سب مالتي بحياتنا كاب مس أملاخنا يكنا مالتي أملاخ حيات سل زي يقولوا تتفعل لنا حجي كم حدا بريج مالتي قال سب باتش إذا convenient كذا حاجة زنا سب يدلنا حجي كاب شعو أملاخ بلو أو سيكون على كائدة the garden of life حجي تفلت أهمش بوزي حسابات اللي فلت على جن كلت جربات يبلو جلسات كلسات spiritually حسوا مالتي the garden of life مالتي عبيدن يعني روالسا مالتي عبيد قصتي سوري زي قصتي أبي أنزل نبرة أي ذكراني كان سلسته إسران حموشته وإسران 4 مثلني أملاح كي ملوسو نابزي إيدنا بقادم سلسته إسران 4 كم أونا أدم أوصو نمهلاو مجدي هيوت كعب شنق مبرأ جنة إيدن مسنا يتنبل بالحلحلتا سيف كروبيل أقمته آمين حجي زي garden of life يسوع كريستوس هيوت يسوع كريستوس is Jesus Christ so many people think it's spiritually thinking that it's not something but I like to believe it's a real tree or like it's a reference of Jesus Christ so I believe the first is promise about Christmas because God promised and the promise was fulfilled and that it was the first step okay مسخوينا ترجمة لنا ولو هراي انت تقول زلاسي تسفايو እግዚአብሔር ይሁን promise هو promise okay go ahead through the years God prophesied to great prophets and they had visions and they had prophesied about Messiah ኣብ ዘመናት ብዛዕባት መሲሕ ብዙሓት ተነብዮም እዮም ብህልሚ ብራእይ ብዙሕ መልእኽትታት ተቐቢሎም እዮም and many of them like we know King David also Messiah is known as David's son ንኣብነት ዳዊት ባዕሉ prophesied given here David's son was ተንብዩ David's son Jesus Christus is known as David's son ወድ ዳዊት ኢየሱስ ባዕሉ ወድ ዳዊት ተባሂሉ ይጽዋ and Isaiah also prophesies like example 7:14 in Isaiah behold the Lord himself will give you a sign a virgin will convince and bear a son and she will call him Emmanuel نبي إسحاق بعلو كنبه خلو
ስለዚህ እግዚአብሔር ባሉ ትእምርትክ በኩሙ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድያ ስሙን አማኑኤል ክትሰሚዮ ያ ይብል ኢሳይያስ 7:14 ማለት ነው Amen. And it became truth just as any word our Lord said. ከምቲ እግዚአብሔር ተዛረበ ሁሉ ቃል ድማ ሁሉ ተፈጽሞ And Micaiah also prophesied where Jesus Christ would be born in Bethlehem, the city of David. ሚልኪያስን ለከከሙ ኢየሱስ ክርስቶስ አበይ ከምዝውለድ አብታ ኢየሩሳሌም ተባሃል ከተማ ዳዊት ከምዝውለድ ተንብዩ And Micaiah was also the last prophet of the Lord in Old Testament. ሚልኪያስ አብሉይ ኪዳን ናይ ወዳታ ዝነበረ ነብዩ And after that time it was called the time of silence or the time of darkness because there were no other prophets in a very long time. ብድህሪው ዝመጸ ግዜ ናይ ጸልማት ግዜ ወይ ድማ ናይ ስቕታ ግዜ ተባሂሉን ይጽዋዕ ምክንያቱ ብዙሓት ነቢያት አይነበሩ ብድህሪው ማለት And when Johannes was at behold the light of God or behold the Lamb of God and Jesus came in the light of darkness to show them the way for the eternal life, also the life of tree. بدهريو يسوع كريستوس يوحنس يسوع كريستوس مسرعيو اتغنشل املاح ازيو مسبله بدهريو يسوع كريستوس نابزل እንደዚህ መጥዩ ማለት ነው ናብ ብርሃን ከወጣና ናብ ብርሃን ከመርሃና ከመሆን ድማ ኦም ህይወት ስለዝሆነ በግዚኡ ተገሊጹልና ማለት ነው So I'm done with promise. The other word is love. ስለዚህ ተቀዳማይ ና ኢየሱስ ክርስቶስ መምጻእ ተስፋዩ ናይ ተስፋ መፈጸምታይ እትካላይ ድማ ፍቅር እዩ And love is a very big thing in Christmas. We also are with family and friends and family with the spirit right now. ኣብ ልደት ክንሓስቦ ዘለና አገዳስ ነገር ወይ ድማ ነስተማዕሮ ነገር ፍቅር እዩ ምስድራ ቤትና ፍቅርና ህልፍ ወይም ድማ ከምዘ ህጅና ህልፎ ዘለና ማለት እዩ So love I've put is love. God loved the world so much that he gave his only begotten son that whoever believe in him would not perish but have eternal life. So አምላኽ ንዓለም ስለዘፍቀራቲ ሓደኳ ከይጠፍመንቲ ንሓደ ወዱ በጃክ ሳዕዝብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም አፍቀራ እዩ And now again, it's called eternal life. The entire, so love, if it's eternal life, the only thing we have to do is to believe in Him. And many people forget this when they like talk about Christmas. They mostly talk about like Santa Claus or like something else. And I believe that we should remind them about the true glory of God, or perhaps just so our brothers and sisters that not fully in the Lord Christ. ብዙሓት ሰባት ኣብ ግዜ ክሪስማስ ልደት ከውን ከሎስ ብዛዕባ ሳንታ ክላውስ ብዛዕባ ካል ነገር ጻይም ዝሓሹ እቲ መልእኽቲ ግን ንሱ ዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ክነግሮምን ክነዘኻኽሮምን ኣለና So I think Messiah was born for the sins of man, like a spotless clean lamb. He would be sacrificed at the altar for the sins we did. Christmas is about promise that if we believe in Him, we will have eternal life. Christmas is about love, because He loved us so much that He would do just that. Christmas ማለት ናይ ተስፋ ቃል እዩ ብኡ ብምእማን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ንረክብ ከምኡን ናይ ፍቅሪ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ እቲ ወዲ ኣምላኽ ነቐፌታ ዘይብሉ ወላ ሓደ ኃጢአት ዘይብሉ ክነሱ ኣብ ክንዳና ኣብቲ መሰውኢ ብምሟቱ ማለት እዩ Amen. Amen. Hope. So hope is also a big part at Christmas because, like I said before, after Milkia, it was called the time of darkness or the time of silence. And Jesus Christ was also like Johannes was the one that put the path and made their hearts melt a bit. And ኣብዚ ናይ ትግርኛ ሕጂ ቁሩብ ክትከብደና ማለት እዩ ፕሮሚስን ሆፕን ክልቲኡ ተስፋይና ንትርጉሞ መስለን እቲ ሓቀኛ ትርጉም ፕሮሚስ ግን ከምዚ መብፃዕ ወይ ድማ ቃል ተስፋ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ቃል ኪዳኑን ክንብሎ ንኽእልና ከምኡ መጀመርያ ትገልጸና ሕጂ ድማ ናብ ሆፕ ሳልሳይ መልእኽትኻ ተስፋ ዝብል እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ግዜ ጸልማት
أنا إجابير دمسي زي بلو صنيحنا سي ناب تسفى أملاخ ذاتنا له مخانيو الكريسماس زرد عنا تنا يسوع كريستوس مولاد زبل حسابي. And also hope that just as once time he came to us and made our heart melt, he will come back again and his time will be a time of rain. تسفى دما كم تحدق زي متيون لبنا زرس رسول دما لبنا كمك زجبرة بفقرو كمو دما تمليسون كم زوسدنا تمليسون نابو كم زكبنا تسفى مالتي. آمين. مرقاقتي. آمين. زين حتى زسلسل نجار زعمتلكم مالتي. أنا كان زي فلتكم ما تقولونيهم جن كان زي عمل حوات عليكم قال نجار قال نجار كلهم كلهم مالتي. أنا زي سلسل نجار بيجس مالتي كان عامس عقدس eternal life مالتي تدريكم حتى أنا كريسماس كنذكر مالتي إذا مولاد بمنفس مولادن بسجع مولاد مالتي أنا أنت آمين الله حج مالتي كريسماس ناي لافن ناي تراستن ناي هوبين مالتي هيوتنا ولا كم نكون نتصلي آمين. آمين.